Dhambi inatufanya tupotee, uovu inatufanya tuangamie, matendo ya dunia inatufanya tuangamie. Lakini tukipokea Yesu tunapokea uzima. Lakini tukifuata Yesu tunalinda maisha yetu. Lakini tukikimbilia Yesu tunakimbilia uzima. Ndio maana achopokee jina la Yesu, ndio maana achosikie Yesu, kwa sababu uzima wako unapata kupitia jina la Kristo. Ndio maana Yohane kunasema kwamba inabidi kutubu, kwa maana ufalme wa mbingu unakaribia. Acha nikwambie, dhambi ambayo uko natangamana nayo itakufanya upotee. Acha nikwambia kwamba dhambi ambayo uko nakimbilia itakufanya uanguke, lakini ukikimbilia Yesu hautaanguka, lakini utashimama, kwa sababu Kristo iko juu ya kila kitu. Ukipokea Yesu hautaanguka, lakini Kristo ambaye anayeshimama atakufanya nao shimame. Acha upokee Kristo. Ni Yesu ndiye anapana uzima, ni Yesu ndiye anaokoa, ni Yesu ndiye anaponya watu na dhambi, ni Yesu ndiye anafanya watu wapokee uzima. Ndio maana kuja kumtangaza Yesu leo inabidi upokee Kristo, na kuja kutangaza Yesu leo inabidi umkubali, na kuja kutangaza Yesu leo inabidi umfuate Yesu. Wamama, Bwana Yesu asifiwe. Amen.